Ang sentro sa atong unang pagbasa na gipahinumdom nato ni Santiago mao ang paggamit aning atong dila. Kaning dila sa tao matud pa niya mahimong gamiton sa pagdaig o paghimaya sa Ginoo, mahimo sang gamiton aron padayag sa mga yawanon nga mga butang sama anang pagpangandak, pagpanaway, pagpamalikas o uban pang mga gamit sa dila na yawanon. Musta maron imong dila yun sa nimo paggamit, Diyosnon o yawanon? Kana kunong barko, dako kayong barko, kuan na nang murag dila nga gamay kanang iyang kanang rod niya. Maora na siya mo timon sa barko bisag unsa kadako. Kana ray lubag-lubagos kapitan monunot na ng barko. Mausad ning atong lawas, dako kayo ang atong lawas, pero pwede ning ibanlod sa impyerno pinaagi aning gamay kaayong dila. Di mo to? Mao ni ang atong timon. Muna importante kaayo kinsay kapitan. Ang barko dako man na siya pero magdepende sa kapitan. Kung ang kapitan yawanon, ang dinaganan sa barko yawanon sad adto sa napadong sa yawanon nga tumong. Pero kung ang kapitan Diyosnon, padong sad na siya sa Diyosnon. Kinsa may kapitan sa dila? Kinsa man? Ang atong kasing-kasing. Ang kasing-kasing mao'y kapitan. Kung kinsay musod anang imong kasing-kasing karon, mao nay magdiktar sa imong dila. Sama ni Mama Mary, ang mahal nga Birhen Maria, ang naas iyang kasing-kasing, ang Ginoo man, ang pulong man sa Ginoo mo iyang gihigugma. Sige siya gingon, matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Muna sa atong ebanghelyo si Jesus nagsigig tuman sa pulong sa amahan, gipakita dinhi nga ang representatives sa amahan mao si Moises nga mao'y nagdas balaod og si Elias nga mao'y naghimo sa mga panagna prophecy. Si Elias mao'y nagdiktar ni Jesus unsay mahitabo sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, unsa may tumong sa iyang kinabuhi. Unya si Moises mao ang naghatag ngadto ni Jesus nga imo gining i-perfect ang balaod. Pananglitan ang balaod kanang 10 Commandments na amna diha ang atong kanang Jubilee Cross, iyang platform diha. Unsa may usas mga example sa 10 Commandments na igibutang diha nga you shall not commit adultery. Sa ilang panahon ni Moises, basta minyo ka makig relasyon kag sexual relation sa usa ka minyo, tawgo nag-adultery. Pero si Jesus, ang iyang meaning sa adultery para ma-perfect na siya, kay nianhi man siya para paghingpit sa balaod. Ingon siya, kinsa tong maglalaki nga mutan-aw sa usa ka babae uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na sud siyang hunahuna. Murag giklaro ni Jesus nga ang sala di ay wa ra diha sa buhat, ang sala naasad sa hunahuna. Nya naasay sala nga gikan sa pulong, ikas dila. Kanang you shall not unsa te utangan? Ayaw pamakak, no? Ayaw pamakak. Di ba? Nya kamo, musta man inyong hunahuna ron wa kasa
ang inyong pulong wa kasa naman ko'y uban pangumpisal pader mga 15 na ko katuig wa kakumpisal pero hawa man ko isa pader kay wa man ko magpatay og tao wa man sad ko nangabit di man sad ko musugal di man sad ko mo kanang bisyo ako pader atiman ra gyud ko sa akong pamilya wa man gyud ko isa hapit na ra ba mamatay kada bang pakumpisalon ba nga maghigda na lang ba matiguang na nakuha jud kay sa awa pader ang ato ra yung gisintro sa sala kana ra yung atong gibuhat nga makita sa tao pero yung imog yung susiho ng imong hunahuna oy sus naa diri ang kaibog kasina naa dinhi ang kalagot naa dinhi ang pagpanaway wala nimo gisulti kay haron way gubot pero magsikang ingon naong sa buang-buang mura sa angayan naong baya tuga-tuga yung sulti na mura sa unsa pero di ara na sa imong unahuna buotan day ka nas matas Ginoo daily ay buangon gyapon ka nya mao na siya ang atong hagit unsaon pag-manage ang dila nakaron unsaon man pag-manage kinahanglan sama ni Maria unsay gisulti ni Kristo unsay gisultis Ginoo maura gyud ang atong paningkamutan pagtuman muna ningon si Kristo diri siya mga tinun-an kita man sila nga nausab ang naong ni Hesus ni sanag og maayo porting ninduta galibog gud sila kung unsay isulti ingon dayo si Hesus ay gyud mo panabi ha ay panabi kana bitang makakita kag nindot ay lang jud ipanabi nya unsa may gusto ni Kristo nga ilang paabuton ni siya huwat ta usa nga magantos kog maayo nya ila kong patyon nya mabanhaw ko una pa mo panabi nindot no huwat ta usa nga magantos ko nya mamatay o nya mabanhaw diha pa mo panabi unsa man di ay ang pinakanindot natong ipanabi nga human sa pag-antos og kamatayon na ay pagkabanhaw mo na perting nindotang gamitas dila dili nang pag-ingon kani day ay kay di jud ka mag-antos ani kani muguhapa ka ani kani mudato ka ani kani mo ibuhata healthy kay ka ani ayaw ana ingna hinon nindot no makasunod kita sa Ginoo kani day mo ni buhata higugmaan ang imong bana nga nangabit kana mag-antos jud ka ana liwat jud ka sa Ginoo higugmaan na imong silingan nga sigig pangaway nimo kana patay gyud ka ana nya mao ganay nindot di ba mo na inyong ipanulti yang atong isulti likay gyud tanawan ni rong atong mga politicians so unsa may ilang ipanulti tamis kay mga pulong matud pa diri sa atong unang pagbasa kanang tamis kay mga pulong likay na ninyo kanang may kaayo musulti likay na kanang kusog kay mo pasalig likay na kay ang dila ana hamis kayo ngabil hamis kayo pero ang gibuka pulos mga dili tinuod si Jesus lahi kay siya si Maria lahi sad unsa may gisulti ni Jesus kung buot mong musunod nako kinahanglang kalimtan ang inyong kaugalingon pasana ang inyong cross kung ako nga inyong pangulo gipaantos gisalikway kamusad paantoson sad mo og isalikway mo sa katawhan og patyon mo nila taralon mo ngadto sa hukmanan kuyaw sa ning lidira da di ba si Jesus nya unsa man iyang gisulti gitawag ni og kamatuoran truth ang gigamitan niya siyang dila is truth kay bisag unsaon nato pag binuotan aning kalibutan na naagi mo saway nimo wa pagid mo kasuway na gisaway mo na mga naong pa lang ninyo sawayonon kayo
Pariharan na ni akong naong. Isa kung saon pa ni mo. Nabitay uban, mas stress. Padir ng tinarong man ta ko. Gibuhat man ta na akong sakto. Nganong ingon anak man sila mo tagad na ko. Naku, ay na lang nga nagpangutana. Normal na dinis kalibutan. Normal na. Sawayon gyud ka, libakon gyud ka, paantoson gyud ka. Ako bitaw dinhi, perti na akong paningkamot. Tanaw na ko, murag hunat-hunat yun. Hurot na yun ang ako bang paningkamot nga. Maayo yun akong pagkada din hasta pagkapari. Pagkadaghanang musaway. Ni aragay din is palibot usahay. Di ba? Wagi siguro ni simba ning uban ron. Niglakaw ani ito nasa tirahan na sa ta. Mao ginasiya. Siga na ba? Niyaw na dinero, nimba mo ba? Ang uban magsigig tanaw sa akong wali diha sa YouTube aron lang sa wayon ko nganlanday kong ingon tambalos-los kang paria ka patuyang lang kag yaw-yaw nako arang-arang na lang ni siya kay naminaw gis akong humili para mong hinga na kong tambalos-los. Bogo kang paria ka. Sige kag sulti anang Maria nagsimba ka ng mga Dios gisupak na nimong pagtulunan sa Ginoo nga ayaw mo pagsimbag laing Dios imo na nang gihimos mamamiri nga Dios ano ba manghukom yun ba naa man gina nang imong naong bisag kung sahon na nimong panindot na mubati ginang naong nimo bisag kung sahon nimong pili ang imong bana nga maogyod kunuhay makalipay nimo magantos jud ka nang tawhana paantosong jud ka na kamo sang mga bana bisag unsaon pud nimo pili imong asawa bisag unsaon pud nimo atiman mo bati yung naong ana og batasan paantosong jud ka na nya kanus aman ta dili magantos matud pa ni Kristo pasana ang imong cross pasabot higugmaa ang imong pagantos. Munay atong itudlo sa atong dila. Karon gud kasagaran ang atong mga dila gigamit nato sa pag-ilad-ilad. Kana bitang tudloan nimo ang tawo nga malikay siya sa iyang kasakit. Ang gusto ni Kristo sunga-sunga ng kasakit itudlo sa mga tawo nga naas pag-antos ang atong kaluwasan, naa sa pagpakamatay ang atong kinabuhi. Ato na itudlo. Nasa bitay uban mo daig-daig sa nako ingon may sa kapaderda kay prangka kay kang mo sulti direct to the point. Unsa pa may ato na kanang moingon ko kanang mga naong ninyo mga tiwasuno na kay na tinuod man gunagod. Dili na tinuod ay. Kanang moingon ko nga posible mao na lang ni katapusan akong misa, posible di nako makamisa ugma kay mamatay nako or maparalyze nako. Hiwi na ni akong baba, inyo na lang kung ugkaton dito sa akong room. Hibong lang ning akong mga kauban niniwa, mamanaog spader, inigtok-tok, na di ay. Gatikungkong na di nakatingog, kay giatake di ay. Mo rin nahitabo ni Papa, akong Papa ba? Nangaon raman mi ato, niya pagpangaon, igana niya sa sabaw, malagpot namang iyang plato, imbis nga iyang kay kinamot mamingad to imbis mo punit siya kay mo hungit masapo naman niya ngano man ana siya ba atake na dito di lang sa kumadtos kay na ganing kapoy man sige hingoy ana kapoy ingos mama katug iba ko sa kasbukin nga katug yang ikapoy mo ka pero man nagod siya managkaon ana to higda paghigda niya mga alas 7, buntag. Ni alas 12 na lang, na yun mo mata. Sige lang hagok. Ingon des mama, nganom nis papa ninyo, nga di naman ni mo mata. Wasay kalibutan tao kaya akong inahan. Magi, natuan sa akong uyuas pag-agawan. Uyuan aning sister Nara. Nupan niyo, anhing nupan niyo. Mo ini abot dito sa among balay. Ingon din siya, sama ninyo akong si Biro nga di naman ni mo mata gani haraman ning natog pagtanaw to giatake man ni dad sa ospital
layo kang bukid, pasano, yayungan bitas papa, na pag-abot ospital, wa na gyud katingog eh. Inana na. Kamu karon way siguro, ini pangaon ninyo, ibuong na lang ka, di nakakahungit sa tubig. Yan na, atake na dito. Nya, kung dili ta maghuna-huna ni ini, kung dili ta mangandam ni ini, kung dili ta kasabot nganong mga matay ta og magantos ta, way kapuslanan ang atong pagpuyo sa kalibutan. Una ang dila, gamiton sa pagsangyaw, gamiton sa pagtudlo sa mga sugo sa Ginoo, dili sa pag-ilad-ilad nga anhi kita magdato, anhi kita magpuyo, kanang imong yuta at timan na ginagmaayo, imo nang kaugmaon ang imong yuta, kurala ginagmaayo aron dili mailog sa silingan kay imo nang kaugmaon, istoryahe. Di na tinuod, bakak na ang atong kaugmaon naas pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Sama ni Maria, na minaw og nagsunod sa pulong sa Ginoo, karon misidlak na, isipray na sa langit og sa yuta. Kanang atong naong mugwapa ra gid na og mugwapo, dili tungod kay imo nang gipintal-pintalan, imo nang kiskis-kiskisan imong kilay, imong gipaputi imong naong, di na mo'y makapasidlak sa imong naong. Lingian ang naong sa imong tupad. Lingian. Nisidlak ang naong. Basin pa. Unsa may makapadanag sa atong naong nga musilaw matud pa diri sa atong unang pagbasa, dihayag og maayo si Jesus, ang iya pang sinina ni puti, nga wa kunoy makalaba og ingon ato kaputi, ang iyang holiness, ang kabalaan sa kinabuhi. Nya kanus ang mabalaan kun ang atong dila diktaran sa Ginoo, ang atong ipangsulti diktaran sa Ginoo. Muna ka ng mga manag-uyab, magsigig ingong I love you very much, kana Diyos no na. Pero muingo na gani, kuyog ta, nahan kay kumuhikap. Ingo sa tungkol sa bitaw no, unsa ka na? Nana ba? As if sa mga karahong dagko. Kuyog ta, anto tangad to, data. Mao na, hinikapay dayon, magsige nagkugos ang mga bata o ay mga kasal. Masuko ra ba inig bunyag dinig akong ingnon, maimpirno gimong duha. Kining inyong bata, malangit na ni kay atong bunyagan, pero kamong nagkugos, padong mos impirno, sigahan na ikos mata sa lakit, nimba ni pariya, pisti ning hawa niya, nimba niya. maklaro yus now, ako man prangkahan sa mo, kinasal mo, dili papader. Ano sa mo makasal? Plano papader. Ano sa mo pakasal? Ay magpakasal, magiging pader. Bunyagi lang ko din, total ibayad, bitaw dito, sige, pangutana di ay. Maana ba? May manginang atong tinudon, nagpabunyag kas imong bata, aron malangit, aron mawa ang sala. Nya ikaw nga nagkugos anang bataan na may sala, mutakod man ang sala, kusog kay na manakod, mas kusog pa man as COVID. Nya ikaw nga nagkupot, sadan ang imong gikugos, bag-ong gilimpyuhan sa sala, di na matakdan. Amo na kung example kanunay, maingon din ko, iguman imong panglaba sa imong sinina nga bulingon, nya imo nang giwaswasan, purti ng limpyuha. Asa man nimo ibutang, sa planggana nga daghan kayong lapok o sa planggana nga limpyo? Asa man? Oh Jesus, automatic na nimo. Buang ka pa din, ari sa limpyo. Parihara sana, ang bata nga humana na to bunyagi, limpyo na. Asa man nimo ibutang, kinsa may mo amping sa iyang kalimpyo, kaning hugaw o kaning limpyo? Muna ang ginikanan, doon na mo'y dako kayong responsibilidad sa paglimpyo sa inyong kaugalingon, aron ang inyong bata nga nagtubo, nga bag-ong gibunyagan, limpyo ang iyang pagtubo. Dili matakdan sa kahugaw sa kinabuhi. Mao ni makapahimo na tong transfigured or kanang mortag mo danag ba. Mao bitaw si San Vicente Ferrer, danag ka ini. Mao bitaw ang Mother Mary,
Atong gihimuag sentro dito, Kapilinya di Fatima, ang Our Lady of Fatima, porting dan agat, tibuok kalibutan. Danag is Mother Mary, halina nagutag slat sad. Gahapon, mga 200 sa tingin ito atong halin. Niabot nag 2,878 ang atong halin. Nya kasagaran ani, pakpak sa to. Kasagaran anis na malit to as layo nga mga lugar. Aniya sa taga dinhi sa ato nga ni apalibot. Ngano man midanag ba? Midanag atong gisangyaw sa atong dila. La pang-donate mo, palit mo slot para ning Mama Mary. Na day mingon, ganahan jud kay kong Mama Mary. Ganahan kay ko. Kumusta mo imong kinabuhi sa wa pa lagi mi kasal pa der. Karon nadugay kog naog dire kay naasag ko'y gitiksan dito kay ang iyang uyab minyo nya unsa man kuno maayong buhaton buwagi simple ra na nya bawo sad siya nako pader na ana man ko'y nahitabo nya siya biyay gabuhi sa akong anak na napaanakan man siya atong minyo pero tuwa siya layo pader ang ako lang nag-uulan karon pader kay mura man sila nag-uli sa iyang ex nako nga XX diha basig ma adto kas impierno ma-ex ka dito ang kuan lang buwagi na antusan ng kasakit o kasakit ayaw na pagdawat o kwarta gikan atong imong uyab na para nimo buhian ang imong anak sa tinaro nga pag ginabuhi wa man ko'y trabaho pa din ako hungitag bas na imong hagdahon sa hagonoy hungita na imong anak diha haron ini kaugma patay na wa ta ko maingon sa ko lang una ingon ko hungita na dahos sagbot ano man mas may pag magkaon tag sagbot nga way sala kaysa magkaon ta og humba og sana diha ham nga puno ta sa sala mas may pagmamatay tag sayo nya moadto tag langit kaysa dugay tang mamatay og madato tag maayo pero kandidato ta kanunay sa impyerno di ba hindog na tayo